yenko TikTok no mu pa ye hu unua mo TikTokers ni bia mo bekasa ye nya sika sei obisi bitumi nya 10,000 cedis a day from TikTok ye kotu huge sums of money eye sa na tie na say kasa na ye no mo pese mo kasa ma Ghana 40 o mo nka da bia na me kasa azemweze minim de ya na menuanum bi as you said menuanum bi minim de ya na omo je because I used to ask myself say ada sa sika na omo ka no me no sika ni hu mi anase me mo me hu modin bia say nso menye sa sika ni bi se me kasa sika ni TikTok na me your true focus here pa okay na me twa ntro mama sika wo ho but amount bi ono mutimi bo me continue to say hey amount awate a we ma show pa Casablanca said you can ya bitimi ka 1 million grams hey billion like seriously I never call ho ni say ye TikTok live na no ne gift into odofo bi hwe na wa gift bi and in fact so cost wa bo a utimi yi sika kese pa I don't want to say them na you ha me pesa me can dey mitimi yi wa ha but me ntwa emu obi kakra but enye se de na me nuanum be keka no entoka oh entoka twitwa wo okay I say me rent be so metimi de bi atua ma bobo bia no 4-bedroom apartment and I say eno kwa bobo no okay nya preko pesa de obitimi ka se wonye adwuma TikTok na because otina ho a day a benya 5,000 6,000 I don't know they almost here for me there me honesta in kakra and apart from yenya advert in son kakra okay of who ye mobo e de omu niam ba se ye bo ho roma o and so utimi enya sika e wo ho nti o mama atro mo ka de mama me ni ba bi omu konya free